Difu Golf College Igno Study Center pen induction meeting ke pado bang pharo katham samen ka chathap Tumpreng along chutun chudang guest pen room api self help group atuma phan kerong Joint Director of Handloom and Textiles Asahem along ta Chokomaratum Asahem Chidowangvi KSA Bukulia District Committee amai methang Asahem along ke padopon Kardom Karbi Prime Time along Benili Federal Trophy non bir tang ton pen archway tha Difu Golf College Igno Center pen pre ni pai krehini ani college auditorium along induction meeting padosi menkach thapmi kepon anaphan archusi Kardom pajir Pining Difu Golf College Igno Center along ke Charlie Jia tum menkach thap bang pharo ke thamsusi lage ke mesanang thek anutina bang putin toklang thek et nangji woreng longnang ji putong luke Charlie nangji kali munit apun choklim ahok atawar kiri lapen hamphang along koti muti kachekama phansilo Charlie nangji Guwahati Igno Regional Director Dr. Joseph Sumi lasan siningje along le Igno along million pliso se abang phubang philu ka Charlie aphan do pasi pachini This is particularly true of all for this July 2000 session. I would like to welcome to all of you on Kachathan kinang sodalam pining Difu Golf College Igno Center along Principal Amithang pen Chenglok Than Bangla pen Difu along Boha Kido Army Garwal Colonel Jay Vijay Raut Alanglita Amench Thabdun West Karbi along district Tumpreng along Preni Pai Kreni Arni Self Help Group Atma Phan Chutun Chudanga Guest Lapen Ruma Pikerona Biota Dongkamukama Perang Kepen Karni Sasa Hem along Biota Nang Pali Tumpreng along Self Help Group Atma Phan Chutun Chudanga Guest Lapen Room Api Kerona Sailong Alui Sarpuaman Pen Karbi along Tonamas Council CEM Tuliram Rong Hang Chitong Dun Lapen Aluhiaman Pen EM Atum Amar Singh Tiso Tarendra Brahma MAC Tum Mongol Singh Timong Horan Singh Bay VDC Chairman Mon Bay Dilip Terang Pen Chenglo BJP Rat Bangri Asong along Man Peng Gidotum Lapen Self Help Group Abitung Atum Chetong Dun Self Help Group Amai Cheng Chaprang Congress Lapen ASTC Song Pen BJP along Kaching Bay Don Atum Aphanta Kedeng Padu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Pen Lam Thiki Jaipon Kikibang Journey Kupia Varsai Ma Self Help Group Atum Aphan Varsai Kibipon Thuji Lahaya Puthak Tamailong Than Pachini Araji lego 10,000 টাকা পোয়া তেলগর অহাবার লগ 25,000 টাকা পাবো আর জিব লগর 25,000 পাইছে তেলগর 50,000 পাবো তুমি জংসি কেলমা টাকা জংসি cross পাকা কে পুলম দেলা স টাকা বাঙ্গে না তো mo pikir apa long butelo na tuale bagna lu pelang thekam ko bank account na tum pinang ji president secretary asil do lang ji lapen office lo register do daman ji lan sinale tum long ji amar sorkar jibla ko সরকারের আসনি গ্রহণ করা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার আর কার্যালয় জেলা পরিষদৰ পৰা যিবিলাক দৰিদ্ৰ হেবা ৰেখা তলত থকা পৰিয়ালবিলাকক সহায় কৰা আসনি কথা বিতংভাৱে আপোনালোকক বহলাই কৈছে Anparta Kachitong Dun Aluhia Tumpeta Self Help Group Amayalong Ardi Dojot Alam Thiki Jaipon Padosi Mai Mesen Pen Pachun Ponlo Difu Joint Director of Handloom and Textiles Asahem along Preni Pai Kreni Arni Tili Hinia Por Perangkia Tum Kahumri Damhut Inut Achokomarta Sahem along Thekdam Long Lepusibir Danang Pali Sai Hemalong Chokomaratum Sai Hemalong Kachedu Deke Work Culture Kangbudeji Angring Thetam Athema Difurong Supi Pen An Sai Hemalong Chokomaratum Kachedu Desi Keong Sai Hemalong Eson Baka Sai Phan Kachetong Dam Cha Phan Dam Sitami Chinki Jathan Damlong Lila Puson Sikeong Lason Si Difurong Supi along Kidu Joint Director of Handloom and Textiles Sai Hemalong Da Chokomaratum Sai Hemalong Chidowangvi Lancho Tagali Difurong Supi Ang Kang Pen An Sai Hemalong Work Culture Ke Kroi Kre Sai Hem Sike Ong Pusipin An Chirok Togal Rat Tumpen Perang Kyang No Pachini Bonta Birta Long Chokomaratum Sai Hem Kachedu Deep Lapen Sai Kacheklem Pami Mea Pathak Birta Pachatang Dera Pitsatami Karbi Anglong Autonomous Council Pen Thangnat Kang Sai Abidat Titi Lafi Karbi Anglong Autonomous Council Along Ang Hoi Kang Ni Prong Penan Parta Sai Photumsi Jakong Themunak Maputa Mathadun Mimi
Number 15 Mahamaya constituency ke parlo preni phai kreni arni buragohai arong along ada por phai kebra chitim apor malong pen suri hinira kretroxy la pen krener kep aning kana baha pen ke dengpon MNBT la pen e/www.bm second and third SCS scheme pen buragohai virwar la pen kasochan kacheleng atwar meter suri si black topping ketang adimalong kang pupona birta karnesalong birta nang pali Karbi Autonomous Council FAC Lunsing Teron lapen Mahamaya Constituency VDC Chairman Harsing Ingling atum arideng pen kangpu ponalong sa Milangso Block Engineer Robinson Crow BJP asong klembang phubang phiatum lapen pen ang rong ratum ta tawar kangpu amailong chitong dun Kidamtang arni apor pen ki paman ponbom ningkan isek pen ipong Zonal Karbi Youth Festival Rasinja klamalong Kedam kewang mati kacileng atawar ka siksak mati langbong inghan pen ratum kedam kewang aphan ka tarason chitong nang rinti Bang sopen rong rat la pensional Karbi Youth Festival jabang atum Karbi Autonomous Council MAC Lunsing Teron aphan kachuning ri alu kibi pora tengpen pini bang sotowar meter suri si an MNBT la pen e/www.bm.second and third SC scheme pen dengsi pining asengkan mati ingde ingkora trok zonal Karbi Youth Festival a hujjoy ke mesen pen black topping atowar kepa cheleng ponlong japhan puma thapon thepen pini bang sotowar tangpen rat aparman amen pen ing puponlo Pusi MSC Lunsing Teron pen kang pualong jaipon. Masih ni letum cingwai lo. Mondol komiti tu cingwai lo lah mah jenak sok masih explain ta dripon lo. Council itu explain along uri lo. Lapen ni letum aku tuning ritun tu lo state government lo. Kalau soal scheme sudah keluar bank pen kalau dak aku baca tun tu lo telepon. La ancot kali itu mlong ke ladak rasinja kelam long mangke 10 crores atangka itu hal ada ikan biluna dim doji bol bola dim doji ada cacingwa dim doji hala so scheme ta itu hanang kata nonil tunla jonel festival tangtelote deklen kuceng BJP asong lagi kaiki raratum akiduk akisung along kacirap lapen kacelar kewan asong lasi raratum kaiki BJP asong along ning ingthir et klar et aning pen dora an so sei rong rup kaching thora saki klempon long bom japhan tuning ripon pen kang puamai mesaning samjin pen pachun panlo namalam sopor phan birta mo intuponik sina Hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Birla, near Bharat Petrol Pump, a family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dihana mo piputhar birtalong wangthulong. Karbi la pendim house sawlong rialong kedo boro khaya phan ST Hills ki pija lampen KSA HSTC UKY la pen SY jadum kachadon dong thek thelam the chapaklang Preni phai crazy arni Guwahati pen ki paklang abirta lolong Karbi la pendim house sawlong rihini along kedo boro khaya tuma phan ST Hills pipon popa alam ditum chadon dong thek thela pen Karbi autonomous council along arpu kedo tum Prabjin pen state government atuma phan lam the pale nang jipusi KSA amai pusi men rong pharpen pherang kyang no ningche jongsi Prabjin pen la so sai dengde pulote sodak pen kache song sai dengji pata kaning je padu tum boro khai pan kelang selat kali sitame boro akhai Karbi long ke do boro tum phan STH ki pidunji ki PG po bangke tum aprang mana chikodon de la pen non chikodon dekhe athege boro akhai tum methanga long rinong sme tum ke schedule tribe plain sidu basi inut a isi a community isi a tribe tum ke dual status ke lage ki enunji lage asuna aroni tum theklong nela la pen BJP a government tum alang tum ke ningje do sab ke sath sabka vikas bu la soting melang namu puteng non bangke Karbi long upon article 244A by implement si autonomous state na kinje polo da khama la bangke inclusive of all communities la Karbi long do de masla panong stamen non son lang namu putang de boro fan STH ki pipeng lage sab fan ke lage inclusiveness ke pon kali la pen la bangke isi itumalong boro akhai ben Karbi akhai fan ke pachar bu asana BDC ke pon asana thek modong litum la pen ke bin ninje pon intum boro akhai tum sidame Karbi ngolo nang do pen ladak Karbi along ri nang chirai ji pu akamatha bangke la tum kami claim ke dan jela bangat ni wai dak pen alang tum ade tum chili pon asi tum non ki puji bangke la han lo tulram long hang Karbi long a chief executive member alang li penabdik si Prabjin pen alang li tum a statement jipinang po je boro khaya pan ke STH pipe Karbi long a loke pu bang chipu high vec nangji hotor community pra amar boro bhai okolor community pra yat amar MSc ase elected MSc ase aru EM ase ekane je elect ba politically je represented nohoy hetu nohoy EM ase full powerful EM ase aru tar logot guteita subida tu pai ase ekane মই আমাৰ দুটা তিনটা মই এখানে হোমৱৰ্কৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ দুটা তিনটা আমাৰ ডিমাণ্ড আছে প্ৰথম হ'ল আমাৰ যোন ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত ৰেজলিউশ্যন ল'ব লাগিব যে আমাৰ বড়ো ভাইসকলক
ST Hill status দিব নোৱাৰে বুলি সেকেন্ড নম্বৰ হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 3জন MLA আৰু মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াসকলে ইন ৰিটাৰ্ণ চেন্ট্ৰেল as well as state গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগিব যে বড়ো ভাইসকলক ইয়াত ST Hills কাৰ্বি আংলঙত থকা আৰু ডিমা হাছাওত থকা বড়ো ভাইসকলক ST Hill ষ্টেটাছ দিয়াটো আমি এগ্ৰি নকৰোঁ বুলি আৰু 3 নম্বৰ যদি এইকেইটা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা কম্বাইন এটা আমি মাছ এজিটেশ্যন আমি প্ৰগ্ৰাম এটা আমি ল'বলৈ বাধ্য Bukulia rong supia long KSA Bukulia District Committee amai mithang sa hemalong prenify krini arni tili isia porpen mai kepadopon birta gardener sa hemalong birta nangle KSA Bukulia District Committee amai phubir sing tokbi pen ke charipon amai long chun banglong sing kiling pen si mai ki phalam the kladak pen chaipon amai long KSA amai pu simen rong phar kong chun bang Thompson rong pi HSDC BDC amai pu sem kiling pen chenglok prek jama tumta chetong dun KSA songcha tum awara dura puthak Chethan pon si ST Hills boro khaya phan kipi kham khevek nangji pusi chirai pon lapen CM tuliram rong hapen BJP songja tuma phan kapin rem pon padu lo charlia song tuma kisungala hemprek akache song ke pangtang ja phanda chirai pon pusi birta riptun long Ingkora trok angdeng bothat langso hawar Karbi resunim so ranga jema regional Karbi Youth Festival katalan pon japan tirika mamai hin pen anasa ke klem pachun pontang lo pusi tirika mamai kongchun mangpen pherang ke kahumri dam hot pachini Hawar Karbi resunim so arong je katalon pon anso sia arong matalon ke padola pen kilang mesen chia phanpura bothat langso Karbi jutang jubat asong amai phuthon sing terang aling lhin pen pin khat ponsi luntemong akuru rurang sina sar pola pen longmir jeng sengmir jeng along emesen thirthi pen ke padu chia phan duar amala constituency PDC chairman Dilip Milik alang lhin pen sing bangsolong yadim selam ponlo lapen pini ingkora trok angdeng bothat langso Hawar Karbi resunim so rong jalong lunkan nang kachepati dunjia phan terang krenar ke batum pen nang chepati dunji busi tirikam amai akong chunbang gogen kropen pachini Birta bang kila pans kang ton ponigla dobi thakme kurbang thu